Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badam, anuun tangay day ti renew a kwartata. Day nga raw, ti problema tuya. Nagadaw, maumaakpay kit din namang kit-kit. Idi awan kwartata, ag problema ka. Itatanaga doon ti kwartata, ag problema ka latamay. Ay, naipasikat ko ngaminan kadagiti kaaruba nga ado ti kwartata. Amon, dagiti ko kumare. Amudan Ay, di nakman kasarsarita. Tapno makapanunot ang analaing, tuyang. Ay, papanak nga taaya. Ay, kay Jerwar, sao ka, sao. Anya tinaunag apang panunutam, marikwanan? Pampanunutak nga rod. No apay akalaat nga imaduti kwarta da marituyang kan kabadong. Apay nga may nanas ka na panunutam pailaang. Nangalaan da nga ta iti kwartada. Nangabak da siguro Ne, sumungad ni marituyang. Damagak mang kang kwana. Sige, siyak ti umuna nga agdamag. Siyak. Ay, siyak, Mare. Mare! Adaman damagay! Ay, siyak ti umuna nga agdamag. Ay nasan kayo nga agid-gidan tapno maawata. Aw, anya ti damagin niya. Kwa nga men, Mare. Burbur tsa para kada kami. No nangalaan nyo kan ni Pari Badong, iti ado akwartayaw. Dayta ti damagin niya. Adapay na yun na, Mare. Sige lang, marikwanan. Agdamag kayo na. Nag-hold up ka din ni kabadong? Anya, ay unay matdayta na sa ludsod mo, Maray. Apay, maiturod ayan ni Badong ko ti ag-hold up. Ay katsong batam nga rudan idamdamagan may. Nangalaan nyo, aya iti ado akwartayaw. Ay, day talagayam. Naglaka ti sungbat na. Nagatid dugmot day ta katawa mon. Di mo pala sumbatan ti damag may. Matuukan kami. Ay, agkatawa mutlatan, marikwanang. Ay, ditugan man kit di iti maminsan. Tapno sumardeng agkatawa. Nay ka. Maray, sinong batak ka da hindi sa ludsod mo? Saan pa'y nga road? Rinugyam tinagkatawa. Angam di kamutla sumardengan. Mala, sungbatak nga rodag. Bimak ng kamay, gaputat na napidot ni Badong ko abalitaw. Ne, Ha? nakapidutan na. Ijay sirog ti akasya. Iti asidag ti balay may? Wun. Na, kanayo nakmat alumabas ijay. Angam, apay ngay, nga awan ti mapidot ko abalitaw. Ay, swerte ni Badong kau Maray. Tauray sagpaminsan laeng alumabas ijay. Nakapidot adagos iti sanga palanggana abalitaw. Ha? Sangap langgana? Nagdakkelan abalitok dayta. Ay, naggapan na ngay nga ta. Adda nga ta nakatinag? Kan, asino kumangay? Ay, syakla ko man tinakapidot. Tapno mangipatakderak mo't iti up and down at tersenak. Ay naku kumaray. Pampanunuti nga raw no pangigastusan mi iti nagadaw a kwarta may. Anya? Nagdakkel a problema mi day tamaray. Tulungan da man kit day ngagpanuna. Enteng, Apay? makitam jay akasya. Wala. Apay kumangay ajak makita. Dita nga akasya tinakapidutan da Pari Badong iti nga palanggana abalitaw. Anya? Wen, iso amapan ka man mo't dita.
Tapno makapidot kamet iti balitok nga uray basit laeng. Kat no dita ti papapanak iti aldaw. Dita indayon kaw. Ngam awan matnadnadlaw ko abalitok. Apay ngay nga ta. Ay, baknang dan inteng. Ay, problema da nga rod ita. No anya ti pangigastusan da iti kinabaknang da. No kaya't da di tulungak ida ngagpanunaw. Badaong, kaya't ko ti gumatang iti bisiklita. Ay, kit gumatang ka. Uray man pa'y sa nga polo a bisiklita, tigatangam tuyang. May salamat Sige, gumatang ka lang. Jay kang inaan ti kayat kaw. Wayne, gumatang ak mamut iti helicopter. Jay kang inaan matlaang. Una, tapno mapanak iti balay ni kumpare nga inteng. Ag helicopterak, tuyang. Ngay, papanan niyaw, tatabataw, kan nanatuyang. Ay, siyak mapanak gumatang iti bisiklita kwaraw. Ha? Ni tatam abadaw. Ay, anya gigatangamaon badang. Helicopter. Helicopter? Wayne, mala, itulod nakman kwaraw. Iji paggatangan, iti helicopter, iji ilay. Ha? Ay, awan mo kapag gatangan iti helicopter ijay ilay. Ay na, kunak tumot nga minken ka. Agurder kalangan ijay online. Ha? Ay, unang agpaisaw, tatabataw. Ijay online langan ti pagorderam. Tay deliver da pa ijay balayaw. Kasta ka day. Siyak laangan titulod mo ijay ilay kwaraw. Sige, intang arudain. Oh, badaw, agawid kan. Tayong kabantayan Jerry Rayo, akwartata. Kapitan, nakagatang akong iti bisiklita. Ay, nangina siguro niya maray. Ay, talaga ang nangina, Kapitan. Kapay, among tagbisiklita. Padasig. Kita mata mga no maaksidente ka, no di mo kabisado ti agbisiklita. Ay na, kabaala, Kapitan. Amaw. Itaman pa'y mare, nga ado ti aggatang dito tersenam. Maragsakan nga rod, maray, tanay. Maibus mo ilangan dagito'y lakaw. Sige, dagiti gumatang, agpila kayo. Sakto mo na. Wen, saan kayo madanagan? Ado ti lakaw, awan ti maibusan. Ay, aglisi kayo. Naa, ay sos, ni Marituyang dayta nakabisikleta. Nagpartak. Ay, aglisi kayo. Ay. Kunak dumangamin nga aglisi kayo. Apayada kami ti paglisyam ngay. Ay na, jakpay nga rod unay kabisado ti agbisiklita, amaray. Ay na, Marituyang, paagasam dagiti dinong parmaw at tao. Manaw ti kayat tiyaw. Nabayadak amin nun, dagiti nadong parkaw, Kapitan. Nasaya at bait. Apay ngamin ngagbisiklita ka, di mo amok. Ay, amok ti agmotor, Kapitan. Di mo to pa amok ti agbisiklita, amok ti agmotor. Amo. Amok nga da kwartam nga, gatang mo iti motor. Ado, Kapitan. Na, Sanla nga da. gatang kala gatang. Di mo amok ti agbisiklita, kan agmotor. Amaw, Kapitan. Na, Talaga nga amaw. Nay, motor mananday taginatang mo, Marituyang. Kaninaan day tawi maray. Wen, Marituyang, ammo may akanginaan dagiti gatgatangem. Siyempre adugayam ti kwarta may. Amumlaay ngay drive day ta. Nay, apay akasta ti saludsod mo maray. Amok Sige man nga rod, maray. Ipakitam kada kami, no talaga analaing ka nga agmotor. Sigay, buyaan da ka. Amo mapagandaran. Naglaka. Ay, sasay. Ay, maray. Simyag matandya motor ni Marituyang. Pagturungan na nga tan. Ay, saus. Ay, nagpartak unay. Aganad ka, Marituyang! Agpreno ka, maray! Ay nga to, Chek. Basit ti pasaheros itangal daw Umadunto inton madamdama. Pay paggasolina ko.
Ha? Kita amaw? Ha? Nagpartak ti sumungat ang motor! Apa ngay? Didiretso naman dito yan. Ha? Oy, aglisi kayo! Aglisi kayo! Aglisi kayo! Kundakto mga glisi kayo! Na ikaw! Kasanumat ngamin inteng. Nagpartak ti panagpataray ni Marituyang iti motor. Iso anay dong par. Mas daawak ta dinong parnamutan dagiti nakaparada ije paradaan dakwarog at tricycle. Ay, agasem ngay. Naperde ti tricycle anadalapos na. Sana balay ta adu ti kwartada pagbayad da. Wen, hanggang ti kunak kuma. Saan nga agmotor no di na pay lakabisado? Mas daawak. Gaputa adu ti kwartada. Gatang gatang iti motor, bisikleta, lugan. Hanggang di damot ang mga imaniho. Ay, day tatirigat na ti adot kwartana. Nagsakit pa lang dito yung sigat kaw. Pagka po iti pan nakadungpar ko iti motorosiklaw. Eh, sana balay ta impagas kan binayadan da kayaw. Naperde di kagat-gatang na motor. Kun nga raw. Ay na. Gumatang ka naman iti baraw. Manan? Unang kal. Dung para nan tuman aminan, adi mangan ano, dito'y kabildatan. Delikado nga raw. Anya kano tigatangin na. Di kano for wheels tigatangan nan. Anya? Di kano kanginaan. Anya jagun uli tungkaw. Bigat. Ay, jay samot in-order ni Pari Badong nga helicopter. In-deliver dan samot time. Anya? Ay, kita ngamin, Na, oh, dadya man nay. kas tagayang pikunada nga helikopter. Ay, win nga raw. Na, Italaang mat ang makakita ak iti helicopter. ay, nakitaan. So day ta paray, di helicopter kaw. An-anwam ngay. Pagluganak numapanak agpasyar ije balay maw. Anya? Iso lang, tiusar na. Nagasidag ti balay mi. Hindi talang ni. Kitman ano kumangay. At damit tan pilotok nita paray. Nangalam iti pilotam. Pasurot na, in-order ko Na Package deal ko naman. Nagmayat matan ti kutsa ginatang maw na natuyang. Ay, nangina day takwaraw. Amo ka nangina. Ay, padasik man. Amam tag manihaw. Padasik nga road. Hoy, awan sa pay lisensyam. Awan pa'y nga road. Ha? Amam mat apandaran. Naglay ko na tumay. Ha? Pinabati mo to? Ay, sus! Ay, nagtakunay. Ayan na ngay tipreno na. Ay, sus! Ang damot aping Marta. Ay, may itong para ko. Aglisi kayo! Nadungpar ni Marituyang ni Kapitan. Ha? Ay, sana nadungpar ni Uncle Kao. Apay nga ron nga agpilpilay ni Kapitan amagmag na. Nasagid lang ti may sasaka na. Ngam sana nadungpar. Tadya alat ti balay da tinadungpar. Anya? Iso abinayadan man ni nanatuyang. Jay alad. Una, diya ka mau, no ipabayad pa na uncle ko, ti pan nakapilay na. Apay nga na dinalapos mo ni kumpare ka kapitan ngay, sika, tuyang. Jakmet ngamin mabirukan jay preno. Tiginatang ko ako chay. Ha? Binirbiro ko. Ang sabali magayam jay nabiruka. Tapi martak jay lugan. gumatang-gatang ka itilugan mo mare. Di mo mo't ti ag-drive. Sika nga may. Bayadan nyo di alat ti balay mi adinalapos mo mare. Manungay ti bayad na, kapitan. Milyon. Anya, milyon? Dahil na itong kailangan kawayan, milyonay. Tapno maibusan ti kwartayaw. Tapno saan kayaw na gumatgatang itilugan nga itong paryaw. Yakpay na usar niya helikopter ko paray. Ay samot na ita nga helikopter mo. Ang mga nudong paran ng taon di balay may. Isublimon, itinangurdiram. Ay, nanatuyang kantata badong. Sakbay nag-drive kayo, nasken ngamin nga agbalin kayo nga eksperto.
no saan kayo ang makadisgrasya. Ala, sige. Dinan, pinagibusan ti sa balipay nga istorya. Ana daw manipod, iti dinto ang kupas ang padas ti kakaysunak. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala, sige! Kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket syempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaysuna. Dawanan ng labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Inteng. Uy, Inteng. Agreeing kan Inteng. Ay. Aldawan. Bumangon ka ditan. Apay arin ni Ignak. Na makaungat ka pa'y. Jakpay nalpas di tagtagainap ko. Sapay dandanin. Anya dandanay. Dandanin maala ko dyan balitok. Apay ngay, nga agidda ka manan. Ituloy ko ti maturog tapno maalak dyan balitaw. Ay bumangon ka kit din. Tayong ka gumatang iti kape kan asukar. Sikat Sikan Dahito iti gatang mo. Hindi ko araw. Awan ni kwarog. Na, Amo matamat maturog iti balay na. Ayabam kit din. sayang pa ti tagtagainap ko. Ingkan tanay, aldawan. Ay nagmayat ti tagtagainap ko kagawan. Anya nga dayta, Kapitan. Akalkaliak kampay iti balitok. Hindi kwan. At nanadlaw ko na sila. Isunjay balitaw. Saan pa'y matgayam nga iso? Intuloy ko man ang tinagkalin Hindi na unang tinakalay. Kahit addan balitaw. Aguray ka awan pa'y mat. Ay, kunak no addan. Intuloy ko man ang tinagkalin. Hindi kwan. Nakita ko dyan balitaw. Siya Hindi, ko, tinangala di balitaw paray. Pari ba daw? Siya, di kadwa managkalkali paray. Ay, amom ay di tagtagainap ko. Kitno kasta, madyan na tagtagainap ka. Nagpadataano kasta. Ang siya, ada inding na. Sika, awan inding na, di tagtagainap mo. Anya? Ilipas ko nga may, di tagtagainap ko paray. Kahit ni Kapitan, di na inlepas. Riniignak ni Dungo. Siya, saan nakarinieng ni tuyang ka? Isua naturugak, aginggat kay kayat ka. Isua, di balitaw. Ada kanya kaon paray. Kasano agpada kayo iti tagtagainap? Agpada kami nga raod. Ang siya, naalak, di balitaw. Ay pagguduan ta Ayaktal na ka paray. sakti akin tagtagainap. Apa nga ibagam ti kasta? Kit kasta, madyan na tagtagainap ka. Anya ti makunam kagawad ko anang. Ay, di mo damagan ka ni Mari Kwanang. Tabaak na ita. Apay kuman no baakak. Ay, uwan gaya man niya. Ayan nang aminin tinangkalyan ta iti balitok. Ne, sika man. Apay, di mo memorya daw. Nalipatak. Kasla, ijay abagatan may. Ijilaod. Abagatan. Ay, sakti Kapitan, iso di naksurwan. Ay, naglaing kan nga agsaw iti kasta.
Kaputa kapitan kan, nalalaing kan, ngam iti siya. Ay, maray. Di madgat-gatagak nga asukar kan kapay. Makitam, dandan nalipatam tigatangam kapitan. Tabalbalitok mga menti pagtungtungtungan niyaw. Balitok, kunam kagawan. Wan, iso tinangag ko pagsarsaritaan da kapitan kan kabadong itay. Sa dino ay kanot ayan day ta balitaw. Apay adamdamagam, kasla interesado ka. Ay, balitok ko naman. Kukwa da kapitan kan kabadong dayjay. Sanda ka ba ala na mapanalain day jay? Talalakay dan. Ay, sabagay. Kung naktumat kan ka. Damagamakan ni Uncle mo no sa dino tayan na. Why, inakdamagan. Ayan yung kalkaw, antay. Agkap-kape ije kusina. Ay, inakmandamagan kan kwa na, no ayan jay balitaw. Ah, anya abalito? Jay nakalid aki ni tata ba daw? Ay na, tagtagainap na laeng dayjay kwarog. Mamatpati ka man. No ngay pod now. Nagadon tin tagtagainap ni uncle mo apatyan na apud no. Barang pod no ngay, antay. Nala, inkadamagan. Sige, antay. Angkel! Angkel Inteng! Ay, imbag tayo may kakadakan. Unang Angkel, umay ko damagan no ayan jay balitaw. Di na itagtagainap ko. Unang Angkel. Ay, dahi tangarot ti problema. Tadyak mo't nalpas di tagtagainap ka. Iswadyak amo ti ayan na. Ay, sayang. Ay, basol ni Antem, tariniing na ka nasapa. Inteng, umay kan agdigos kan. Ay, ayaban na kanyan, tay. Apay manan. Agdigos ka ka na, Tasla ita. Diyak ko makayat ti agdigos. Ngam kapilitan nita. Ingkagit din. Umay ka na. Umayin! Nay, apay day tapala ba daw? Mapan ko kalyan, di balitok, tuya. Kayat mon sa manon ariingan ka, badam. Ha? Agtagtagainap kan sa manang. Amo ka, no sa dino ti ayan na day ta balitok, tuya. Na, taipapilit na. Ay di nakmanlapdan si ka. No saan ka mamatay? Saan lang? Ay na ba daw, ingkakat ipastor jay nuang kan kalding mau. Ay sikan, tanapatpatag, jay mapan ko kalyan. Kapitan! Kapitan! Madamatisation tayo ngam nakaturok ka matan. Madama aya. Wan, kapitan. Ay na, sayang. Diyak nalpas di tagtagainap ko. Anya di tagtagainap mo aya. Di balitok Kalkalyan mi kanon ko ni pari ba daw. Pagkalkalyan nyo ngay. Day tangarot ti Jack amo. Kaslamat bangkag ti pagkalkalyan mi. Aking bangkag ngay. No di na ko marinig kagawad. Nakita ko man no sa dino abangkag ti pagkalkalyan mi. Ay, di mo mabalinti maturog manan. Tane, madamatisation tayo, kapitan. Unan niya. Bala, tuloy tayo ang taksisyon. Kanya nga minit ti pagtutungtungan tayo. Nakitak mo't anasapaan na kaigam iti pala ni Badong Mau, Mare. Mapan ka no agkali iti balitaw. Pagkalyan na ngay. Ay, jak amukan ko na, Mare. Patyan na launay di tagtagainap na. Ay, di tagtagainap dakan ni kapitan. Ha? Tagtagainap dakin ni kapitan? Wen, Mare. No kasta, amaw ni kapadong no sa dino tayan da di abalitaw. Kay, ni kapitan nga, santay. Sampay nga raw. Imo na nga rod ani Badong kaw, Maray. Ay, amunan? Ay, saan mo nga ibagbagakin ni Kapitan Amaray? Bayam anila ang Badong kaw, ti makamaw. Ay, bukbuko dan nan ano kwa. Ay, kat bayam Ay, jakman amo kan ni kapitan. No apay adi na malmalpas ti tagtagainap na. Kaslamat nobelan nga itutuloy. Chip! How? Si kanti sumarunong agpila, pala. Papanamaya. Andain tulod ko abakit iti abagatan. Kat amaw, nakitak ni tata ba daw? Ha?
Anya ko man nun nakita. Agkalkali mo't iji bangkag ni Kapitan. Bangkag ni Uncle Kao. Wen, nagunag tinakalinan. Nay. Apay ngay, katadamot bangkag na akalyan na. Jackman amuno niya ti kalkalyan na iji bangkag ni Kapitan. Ay, naska na maamuan da ito ni Uncle Kao. Jack, maala talaga ti turog kaw. Ay da. Na, taapay ang maturog ka, kat maluman. Tapno malpas ko ti tagtagainap ko Sayang ti balitok. Uncle! Kapay ka na ka? Apay pinalubusan ni Tata Badong agkali di bangkag mau. Anya? Lay, apay ko mga agkali ni Pari Badong ijay bangkag ni kani Uncle Mau. Ni apay nga, kat adamat bangkag na kalyan na. Win nga raw, ay day takot ngamin bali-balitok nga ibagbagam inteng. Di balitok. Wen, di balitok iti tagtagainap ka. Amangan met no iso ti kalkalyan na. Ha? Ay. Ingka kitaan inteng. Ibagam kan kwa na asaan ang mabalin akalyan na jay bangkag ta. Dandanikan makalay, balitok. Kukuakan, balitok. Pari Badong! Ha? Nay, si kamot gayam paray. Nasaya man ta nagkita ta. Apay adito'y bangkag ko ti pagkalyan. Ha? Bangkag mo aya paray. Katwan ba? Di mo ama bangkag ko na ito. Ayun na niya. Bangkag mo gayam. Agin didiam mo ka. Ija man ti bangkag mo. Ay, Wayne, paray. Asidag iti poon ti akasya ti bangkag kaw. Kabayatan asi ka. Asidag iti poon ti mangga. Dahito'y bangkag mau. Amo magayam. Iso apumanaw ka dito'y bangkag ka. Ay, agure kamot paray. Di nakmat basta papanawon na. Apay kumaasaan kat bangkag ko na ito. Jay nga rod balitok, akalkalyag paray. Ay, sakti mangkalay. Siyak tinakaw na paray. Di nakiduron. Ay, at dinuron talatan no kastamot laing paray. Di nakiduron ko na. Napigpig sa kamot ngam siyakot paray. Inteng, apay akapit-pitak ka. Pati rupa manggal, kapitpitak matay. Dayjay abadong. Imbaon kalaang amapan mo kitaan jay bangkag akalkalyan ni kumparim abadong. Ngam apay ang nagawid ka akas tamot tayo. Siguraw, natinag ka ijay lubnak, iti bagbag na ka amapan ijay bangkag yun niya. Induron nak ni pare Badong. Kat, impalubos mo mat nga iduron na ka. Limaban ka kumaa, Uncle. Inaperkat mo kuma, linuwarkat mo kuma, kasday. Ay, kinasaritam ko maa. Dinamag mo no apay akalkalyan na jay bangkag ta. Ijay kanu nga mintayan jay balitok. Ala, tap nagtal na kayo na dwa. Da kamin ti mangkali, Uncle. Tap no mapanagnakan tayaw, no pudno nga dabalitok ijay. Mapanagnakan itan no pudno matlaan nga dabalitok ije bangkag ni Kapitan. Apay, asinaw ti mapanagkalay. Dakwarog, mangayab ka no iti kakadwana. Ay, baknang kami kuman no nakali ni Badong kaw je balitaw. Iparit mo ngamin ni Kapitan. Awan maaramidan ni Kabadong tasaan namot adaga di kalkalyan na. Ay, sayang abalitaw. Sabay kaslakan o kadakkel ti daram. Nagkunamot. Ni Badong kaw. Ay, sayang nga rod Paggugudwaan tayo kuma. Makigudwa ka man. Ay katwan uray tiping laang kanyak, naragsaka kaw. Umega, tada pa panantapal Sa dino, Chip? Mapantag kali ti balitaw. Unak man no mapantagaram. Ang kali tapay lang iti balitaw. Kitnod na makalit di agaram tantaw. Sige nga ron. Naunay ka tinakalit Chip. Anya na unag. Pagatumang pailaang. Awan mo ti balitok. Agkali tapay. Chip, maguri ka. Kaslada na tangka na nakalik Ha? Minsan tayo man. Huwag nga paisaw. Isungot na dahitan ti balitok. Ay, sige. Kalyan tapay. Karasan tati agkali. Iso talagang Chip. Balitok. Numakalit at ibalitok. Itaraytan. Ha? Saan ta nga itad kanyang kalmaw? Saan na?
Apay-pay lang nga ito takan ko na. Itaraytan Sige, kalyan tapay. Ha! Chip! Kitaan! Ha? Ay, saan mo't abalitok na ita? Bumban sama. Pasaw, bumbangag pasaw. Anyang ita ramidin Tunaraytan na! Awan mati balitok pare. Bumba mati nakalida. Amok natagtagainab kumaday ta. Kasladram kadakkel na abumba, paray. Ang mga nuti kaya't asawon tina itagtagainap ta balitaw. Kat dagiti imulmula ta ijibangkag ta. Unsa, paray. Anya nga, kit awan may tibalitaw. Isungag mula talatan, paray. Ta isaw tibalitok ta. Pudno, Kapitan, ken tatabadong. At ibalito, kat dagiti mulayo. Aggagat kayo. Tapno maaddaan kayo itinawadwad a kwarta. Dayta timakuna abalito. Ala sige. Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ng labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaysuna. Dawanin nung yabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Enteng, sukatamon ni Kwarog at chiptanod mo. Apay ngay, kano nagsingpet ni Kwarog akada ka? Anya ang nasingpat. Kadno nabarbartak manan. Anya? Ay, kasta unay manan nabartak na. Ada kami nag-birthday at tahanod na. Ay na, tairaso ng pailaan. Isumot ti puno. Saan ang mamartag? Tika na ka. Bata. Nay, si kabot gayam ko araw. Aglisi ka iti pagnaak. Nakalisi ak, Mike. Basta aglisi ka. Siyak may tidong param. Aglisi ka ko, naknay. Surutin nak, Mike, no sa dino, ti papanak. Aglisi ka nga raw, tamadong parkan. Nagloko kan ko araw. Anyaya, ti basol ko kin ka. Tararamidam ti kastoy. Kaya't ko lang timangdong para itinangisit ala kay akas kan ka. Anay. Uraya lang na ipatugaw, mate. Kaya't mao tadong parang kapay. Anya, klase ka atanod. Naglastog kan. Hingga gipulong kinangkil ka. Umay ka, takaduang kapay. Nagloko na talaga day Jackwarang. Ay, win nga road, mare. Ay, nakita mo tinaramid na kanika ba daw? Jak nakitaan na imbag, mare. Taarapakat nga road. Kan jak na isuot tay antiparak. Ay, anya tinaramid na. Ay, Nagsabat da kanika ba dong ni takalsada. Kay? Dinong par ni Kwarog ni Kabadong. Anya? Ay,
Uray lang na ipatugaw ni Kabadong. Ay, nabartak man siguro ani kwarog. Uy, maray. Ay, pasuray-suray ang magnakay. Kunakun kait. Ay, agbalbalinan a problema dito barangay tayo dahil di akwarog. Uy nga rod imbes ang makatulong. Saan may... Anya moten tinaramid ni Kwarog kini Badong kapitan. Kanya ya tinaramid na. Dinumpar na idinagsabat da iji kalsada. Ay, dinumpar na mo ilagayap. Bakit nauray lang na ipatugaw ni Badong ka? Pasit laban nagdayta, Mare. Ay na, di mo ko na inti kasta, kapitan. Mairwam di ka anakam at chip tanod. May am tabagbagaak. Ikamot ngamin iti pagnakman na. May am ta bautag to. Kastalaang, Na, dayja akinalakay na. Mabutang pailaang iti baaw. pagparin tumangag iti sa nga biga o abalataw. Oh, Ay na, kapitan. Idi pailaog madayta panusa. Kabutang na aya. padasag barang ang nakam. Anya day ta igem mo, inteng? Kita mabaot. Na. Asino ti bautam? Di kwarog, ta nagreklamo ni Marituyang. Ay, Mangrugen nga dagreklamo, may papan iti dayjay ak anakam. Ikak man iti pagnakman na. Rumbang laeng Una. Siya ti maibabain. Gapo iti day tangar arabidin na. Sana ka na bartagang kay. Nakainumak laang. Unak adi kagin inom, ta si kati chip tanaw. Basit lang, Mike. Basit lang. Kat no dandan hindi ka makapagnabasit. Gusto mo umasidig ka. Ikan ka iti pagnakmam. Anya day ta igamaw. Pangbaot ko Diyak kabutang day ta. Kahit Sige. papanam. Marana ka. Aguray ka, papanam. Bautin ka. Diyak kabutang day ta, Kyle. Na, Inakman na ginuman ta na bitinak. naglukon ta pinanawan na kan. Kasano nga taya madisiplina ak day ta ka nakak. Nagtangkan ti ulunan. Amukon. Wen. Balatong ti kasapula. Adda tilakok abalatong dito, kapitan. Gumatang ka? Ay, wan man. Day taman. Dahito lang tilakom. Pasensya kan kapitan. Jesus. Apa nga? Nagtubo mo tin. An-anwam aya, ilutom asidaan nyo kan ni Maribanay. Ay, saan? Amom nga darayumak. Ilutaw. O sarek apagparin tumangan ni Kwaraw. Ikargak iti bigao. Ay nasakit Wen, Imposible no saan pa'y lang agnakam iti kasta nga aramidam, kapitan. Mano nga oras ak nagparintumang dito'y balatong, Kyle. Aging ga iti jak ibaga at tumakder ka. Anya mo tanang, Kyle. Abay ado sa akin nakitikas tayo. Katawan mo't basol ko kan ka. Anya nga awan kat nagadaw. Sige. Rugyak nga rudan tagparintumang. Tapnawan makungkunam. Wen, tendak maturog. Sige, Kyle. Ingka nga rudain. Di ka tumaktakder. Aging ga iti jak ibaga at tumakder ka. Wanang, Kyle. Ingka maturugan. Ay, makabannog ti agtrabaho iti balay, Mare. Amok Tasyak tupay nga agbibiyag nga agmaymay sa mabanogak nga aglinis kan aglaba. Ay, iso nga umayak man di Twitter senam. Tapno makainanaak, uray kaskasanaw. Ay kawan maray. Agmalmalem ta nga agistorya. Tawam mo't ti gumatang. Katuan Ay, ne, Mare. Puraw mat awan day ta sumungad. Ne, wan nga agpaysaw. Naggapuan day ta apuraw avan. Agibibiyahe nga ta iti pasaheros.
Ita matla makitak dayta. Ne, lumabasan dito itersenam. Ne, adda nakasurat itirwar na. Ay, basa man, tamok ang mabasam. Sige. Agal-ala iti mamartag. Anya tinakasurat. Agal-ala iti mamartag ko na naman. Ay, sigurado ka? Wan, naglawag. Ay, kunaklakit ginukumaw nga agal-ala kadagiti suker nga ubeng. Kumaw dagiti mamartag Ay, mayat man. Ni, apay anaragsak ka. Ay, nasaya at tabim misita da dito barangay tayaw. Tapno umay daalaan dagiti mamartag. Ay na, aduda dita, Mare. Ay, may saditan ni Kuwarog. Malam gaya man. Ni Kuwarog. Nagring ka nang kay. Nakaluto ako. Ano tar aramidam dito yung kusina? Nagluto ak. Kunak ngagparintumang ka di balatong. Inuluto kong di balatong angkay. Mangantan. Yan. Limak at talaga ni Kuwarog. Imbagak lang arudan kan ka. Jakmat mabalin na kabilan. Itarayan nakmat. Day tangarud kat. Pinagparintumang ko iti sa nga bigaw a balatong. Inluto nakit din. Kat no nabsog akitin luto na balatong. Kaya jakmat makasida at darayumak. Kaslawan nga minin kabuteng na nadya ka anak. Ay, adda malagip ka. Anya dayta? Adda nakita mi kan ni Marikwa ng apuraw avan alimabas iti tersena na. Tinakasurat iti sikigantivan. Kastoy. Agal-ala iti mamartag. Adda kasta nakita yun? Wan. Naggapo ijay abagatan. Na. Mayat Ado siguro ang mamartag tinaala day jay avan. Kaano nga ta lumabas dito'y ayan tayaw? Ta ipatiliw ko man ni Kuwarog. Jakman amaw. Wan. Kumaw dagiti mamartag day jay avan. Maray, nadamag mo ka din nga ado ang mamartag tinaala jay puraw avan dita abagatan. Anya? Tiniliw da amin dagiti na usum nga aginom dita. Iso nga awanan ti mamartag dita abagatan. Ay, kunakon kat. Limabas nga min dayjay puraw avan dito tersena kidi na minsan nga aldaw. Aya. Amok ang agal-ala iti mamartag. Taday taka nga ron tinakasurat. Ay, rumbang laang agsublida. Tado at talaga ti maalada dito'y barangay tayo ang mamartag. Ay, abagatan pa'y tinapananda Rumbang kumaasursuran dati intero a barangay. Nang runa dito'y ayan tayo apuraw. Ay, sus, adu ati maalada ditaw. Kang runaan day dya akwaraw. Amukla ko mati driver day taawan. Ta ibagak nga umay daalaan ni Kwaraw. Agsublida pa'y mat siguro. Ay, sapay ko maray. Marito yan. Kita ti sumungad. Nimot Kwaraw. Nabartek man Dapay igem na asa nga butilya nga arak. Amo na nga tanga dagal-ala iti mamartek. Di mo ibagbaga maray. Tatiliwunda. Kasano ngay amamwanda no adda ti mamartek iti may sa lugar. Adda pang detekda maray. Anya ngay day ta pang detekda. Jay aguni. Tit kunanano adda mamartag. Kahit no awan ti mamartag. Anya ti uni na ngay. Tut kunana. Ne, amum Siyempre siyak paiti ko namin. Rada badang! Rumuar ka dita balayaw! Awanak ditoy! Nangakalangarudan! Rumuar ka!
Teka nakitigatan ko iti arak. Awan ited kaw. Nusanak ngay kan. Rumuar ka nga rod di tatag laban ta. Ay unay kan. Umay nakpay karitan dito balay may. Kahit naturedak nga raw. Natured ka lang no nakainom ka. San? Uray pa'y anak kainaw. Naturedak lata. Makidin na ano ka kiti uray asinaw. Ay pumanaw kan. Tadyak kayat tigulaw. Kuaraw. Urayin ka nga raw. Tag din nanog ta. Uray aging gana karabini ta. Jak kayat tirumwar. Isong agawid kan. Nagtakarot ka mo tan. Woo! Asinaw tinaturan! Ay namaray, umay kumanjay van nga agal ala kadagiti mamartag. Huwag nga rod Ay, matuo ka na kun. Agasam, napanijay balay minikwaraw anabarbartag. Anyat inaramid na ijay. Nagpukapukaw, kinarit na ni badong ko iti dinanugan. Naglukon. Gaputasan akayat ni badong ko ti gulaw, ay kat binaybayan na latan. Ay, no adaman kang runaan at tiliwan jay puraw avan. Awan sa balay no saan anikwaraw. Inteng, ikaman anawaan ni Kwarog. Apay aya. Kat no agpukkapukaw manan ijay kalsada. Nabarbartak manahan. Na. Ay, oh. May mangibabain tayo ta. Ingkan taamangan no addamanen madangran na. Ad-adda amadaksan ka. Ay, sumardeng ka man. Abay pagsardangan na ka? Kababain tayo tagar arabidem ako araw. Sana ka mabain ka na puskul ti rupak. Ay, Jesus. Ang dadan. Ay, Jesus. Ang yati adan? Hindi po raw aban nga agal-ala iti mamartat. Ha? Umayon. Agal-ala da iti mamartat? Umayo alain ni Kwarog! Sige, may kamen. Ada nga din na bartag dito eh. Awan. Ay, dito. Chip tanod me. Mamartat. Ha? Ay, ito na ako ng kail. Teka, talaan ka. Ha? Teka. Ay, ilugan yun. Ay, sana ang kail. Ay, di may palubos nga landak. Kagayam ti bagbagada, sakit ti ulo dito barangay ah. Ay, wan, iso. Ay, saan? Saan na siya? Saan da ka lalain na? Ay, alain nyo tayo kanyo iti pagnakman na. Ay, ikwang kail. Saan Bagkat milatan. Ay, Ay, baka mo kayo, basta alain yun. Ay, saan ang kail? Teka. Saan? Oy, agbalbaliw ako ng kail. Saan ako nagbarbarta? Ay na, Kwarog, may saka at hanod. Iso arumbang asika ti mangida ulo iti kapya. Saan kat asika ti anawaan da gapo iti kinalungkong. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang liabida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya.
nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istoryaan na daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanin nun ya bida tayo anay. Kapitan Inteng. Anya mo ti kastoy. Inteng! Apay man din aya. Ay, anya man ti pagpungpung tutam. Bigbigat. Kasano? Agkaiwaramanan ti rugit ti aso diti paraangan ti balay. Ay, ala, ingkaalaan ti daspan tasagadam dagita, Inteng. Asino aya ti akin aso iti umay dito nga giwarwara iti rugit na. Asino kumapay ngay? Dapari badong Hey! Salakay! Blakay! Di mo kagkagatan dayta, taddan asawa na. Isugayam dayta ti aso paray. Awan paray. Saan lang nga dayta At dapay talaw akadwana iji balay. Loko da kita. Agasam tao may da iji paraangan kat agiwarada iti rugit da. Anya? Ay, yaramidam ngamin iti siar da kita asom. Saan kat ati paraangan may kanibanang dungaw. Iti pagbalinan da si Arda. Ito kung panapanat da kita asom. Nagpasaw mo tanda dyan nga inteng agsasaw. Asaw, iyaramidak iti siyar. Sasawin na mo na kaya tao. Ay nabadong, kasano adi na ibagakan ka ti kasta. Kadjay nga rod asom ka na ti mapan agiwarwara iti rugit iti paraangan da. Ipagod mo nga min Apay nga ipagod ka. Ay saan aga po asyak lang, tadaso na dito. Kit isaw ti pabasulan da. Dayta ka nung nga rod asom imapmapan ichay. Sa anak ang mamati, tuyang. Siyak lang ay tadaso na. Anya nga iti amom, no dagiti asom nga agpayso ti mapmapan ichay. Nasingpag dagiti aso ta, tuyang. Ay, saus! Agkaiwaraman ti bunton dito'y parangan nyo, Anggail. Awan mo't aso mi. Aso ni pari badong ti umagiwarwara iti dayta. Masuro na. Anya? Numuna, ta saan akayat ni Antim Abanang adalusan. Sa katibaon na namang dalos. Salmat kiti. Ay, naglawa ni Jay igit ti kalsada apagbuntunan da. Dito'y pailang mat parangan ti balayaw. Masurunak nga ron. Naglulukmag dagiti asaw. Naglalaing dapay. Kunakay, makaawat ni Blakay. Mariba daw. Ha? Nay, si kamod gayang paray. Umay kaayapan. Si kaman langan ti umay mangdalos kadagiti rugit ti asom iti paraangan ti balay mi. Anya? Naumakaw na mangdaldalos. Iso asikan ti umay mangdalos iti biniga. Ha? Nudi ka mamatay. Kitam dagito'y bijaw. Asom dagita. Ha? Dagiti asok mo ngagpaysaw. Kinasayaan. Ikulog mo dagiti asom. Uno ipagod mo. Wan paray, ipagod ka. Kumatangak man iti taliti asaw, kagawad. Mabitlaan ka ba dong? At to'y tibayad ka. Bisit ki di abiyag ti kastoyay. Nay, makaungat kan samad ka ba daw? Masurura nga raw, kini parinday. Masapul ka nung pagod ko dagiti asaw. Agay, masuron ka ki din, no damat ti makagapaw? Gapulaan tayo so ti kapitan. Umaynak dirdiritsahin mo tayo. Naa, Ay, bumaknangak tulay nga. sasawumay. Anya kuman nubak nang ka. Siyempre, nubaknangak taon. Kabainda ko na dirdiritsahin. Nang runa, kini parinteng. Anya? Ikunan ni pari badong. Mubumak na. Jak may turan adiritsain nga ibaga. No ada madi nga aramid na. Ngarod Anggail. Ay loko day ta pari badong. Di nakit aminin nga aso na dagidya grogrugit iti arubayan may. Tinasayaat. Parita mo ni tata badong agtarakan iti asaw. Tapno awanan ti parikaw, Anggail. Ay saan Di pa ikit karkaro manan nga do ti ibaga na kanya.
Tay kunakaw. Saan ada ka swano pare tagtarakan iti aso, uray manok. Nulakan di tamu namat ida disiplinahan. No problem dito. Hay, nagang dugdag ita asom, badong. Di mun samot ngamin ida digdigusan. Kasta ka day? Tinasayaat, epan mo ida ijay karayan. Digusam ida ijay. Kendalo sa metan ti kulungan da. Katsi ka, hanya tara aramidam ngay. Ay, di mo ibagasyak tagdalaws. Ha! Sigudan ajak kayat tagtarakan iti asaw. Ammom dayta, jak kayat ti asaw, peryaw. Anya, salamat imbagamon nga saan na nga asawa ti kastangan aramidam tuyang. Aklunek nga agasawa ta. Ngam no may papan ka dagiti asaw, saan ta nga agasawa? Anya. Uy, digdigusin nyo dagiti aso nyo tataba daw. Winmut ako araw. Madlaw ko kahit naruamdan nga agdigdigaws. Tasaan damat nga agreklamaw. Kay kayat dati madigos aw. Siyempre mo't naruamdan dagiti asaw iti nalamis adanaw. Ay, kasjay. Weng, saan akas kini ang kelmaw nga kabutang na ti danaw? Yan. Apay ngay, Inteng. Eh, Awan mo't lapta ti danaw. Agsubli ka. Mapan mo tarimaanan ti host nga agturong dito'y balay. kat no impaturong kumat ditoy. Apay ngay nga rod. Awan mo ti rumar adanom iti gripaw. Ay, anya, batik. Ay, agsubli ka. Taawan ti danaw. Ay, masaduta nga, subli-subli jay. Inteng, mapan ka ka de, wano alaak ti balunot ka. Ay, kwa, mapanak ko. Mapanak dungo. Aging nga nga awan danom adumanon dito'y balay. Di ka agaw away. Gumatangak madlangan iti may sa agalon adanom, marikwanang. Ay, awan matan ti danom may. Ne, apay nga'y maribanang, kat schedule yun samot ti danom ita. Win nga road, schedule may. Rumbang kuma ada kami mo't ita ti agusar iti danom. Angam, awan matan. Kat adamot danom tayo, mare. Aya! Ay, apay ngay. Kan awan mo ni Inteng asumangpait. Ay, awan mauray ko adanom adumanon ija balay. Urayang biitan mare. Ala, agawidak nga rudan, marikwanang. Sige, umay kanto no talaga nga awan. Ay na, agyaman ak. Adamot lang ti danom. Ay, naimbag lakit ta sa anak agimatang iti danom itay kani marikwanang. Anan, kanasaya, tadamot lang ang tidanom. Wen, kamaudyanan na. Maugasak matlangan dagiti plato kan kaldero. Wala. Na. Na. Nay, apay ngay? Awan man ng tidanom. Ay, una yan. Ay, amangan no di mo intarimaan anaimbag ti house. Ay, insimpak adalaing. Iso nga rod ana ibayaga. Tatinarimaan ko iti hustaw. Ay kat agsubli ka manen Mapan mo kitaan. Taamangan no nadadaal ti kunam at tinarimaan mo. Ay, una yan ti kastoy abiyag. Nabambanog na tao nga karasubli. Eh no si kamot nga iti mapan. Ta si kamot na karadigaws. Iso amay ibos ti danaw. Anya! Anya ka diti bagayo kanya kangkail. Kaslad da barikot yaw. Parikot ko nga rod no asino akanayon ti mangputputod iti host ti danaw nga agturong iti balay. Ha? Eh, kahit ko aduktalim no asino. Naskain na mapan mo bantayan no rabi ay. Karahaman ka di dayta iti trabaho, kas barangay tanaw. Tagbantay iti danom nga agturong iti balayaw. Siyempre eh. No da makitan. Ibaga madagos ka niya, kwan. Sige. Thank you kay nakan. No da matiliwam. I-text mo adagaws tapno umay ko garlutan iti bato ti tenged na. Sa ako itapwak iti adalem akarayan tapno agnakan. Ita arabi ti schedule ti danaw nga agturong iti balay da parentay.
Ala, ti Danaom. Tapno ipaturong ka, ijay likodan ti balay may, kanituyang ka. Masapul-apun wag ti swimming pool. Apagtaytayak iti Danaom. Iti kasta, adu akanayon ti Danaom apang digos ka kadag iti asaw. Ay, Badong, ang mga numaduktalan da kapitan ti kasta nga aramidam iti Danom da. Tagtagaray tuyang. Basit mo't lang ti Danaom makasapulan da. Taman manong agdigos ni Parinteng. Naa, Saan nakas kanyak ang managdigos? Iso na bang lua? Kin may sa, adda asaw. Masapula kanayon ko ida adigusain. Tapos saan daan ang daw nakas kin ni Parinteng. Amo kon wa sino ti mangpugpug sat iti Danomiyaw ang kail. Asina. Ni tata ba daw? Ah, Nakita nga paturong na iti balay da ti Danaw. ay, luko day jay payman. Ang kail, di yo'y bagbagasyak tinang ibaga kada kayo Ang mga nobuil taang nak ni tata ba daw? Wen, di ka agdanag ka na ka. Tigusan anay bag dagiti asaw. Sa bunak ida. Igatangak pa ida iti nabanglo asyampaw. Basta amutin iti kondisyonal. Dugyot dagiti nga asaw. Kung kunaki din ni Parinteng. No way. Pari ba daw? Ha? Parinteng? Salbag ka. Agkurkurang lang arudan da tao iti Danom. Dagita pa'y asom ti unaam adigdigusam iti Danaw. Ay, kwa, paray. Ay, salbag ka. Ha? Nabambanog da tao nga karasubli amang iturong iti Danaw. Tagayam, pugpug sa tamay. Kaya't mo tabak ka lang ka. Ay, sana paray. Ay, kasyan nak. Pakawanan nak paray. Saan kon nga ululitain? Pixman paray. pagsasaritaan nyo anay bag no anyaman ti problema adumteng di ta barangay yo, kapitan. Ket no may papan iti Danom, saan mo abukudan tatabadong? Tapara iti amin dayta. Ala, sige. Didan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysunak. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Mensi Carinyo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.